ngicela kuyevini laNkulunkulu bazalwane lamoyeni wami unendzaba bemasilela ngisathandaza nje but ngikhuluma ngayo but ikhona lamoyeni wami indzaba mkhokheli yelihlane uthi wonke umzalwane unayo lento ekuthiwa yi-wilderness experience nakabakhiphe eGibhithe kuthiwa akabahambisanga ngendlela lefishayo kodwa wababhekisa ehlane lihlane ayindzawo lakhona abantu bafike bafunze uNkulunkulu ngenhlangothi bangamathi ngayo baka-Israyeli bafike bafunza ukuthi kuyenzeka udle simpha nenyama iqhamuke ezulwini kude esitolo kude bafunza ukugcinwa uNkulunkulu ehlane bafunza ukuthi kuyenzeka impahla ticeze 40 years neticathulo ticeze 40 years uNkulunkulu abagcinile basehlane bafunza kudla sinkwa lesasingakapheka ngoba kude esitolo ehlane mina ngafika eIsrael ngalibona ehlane thina sikhuluma ngehlane sikhuluma ngendzawo lethi ehlane kude ihlahla kunje ehlane indzawo yekuceceshwa indzawo yekulungiselelwa lonke likholwa liyaya ehlane la lilungiselelwa khona ukuthi liyokwathi ukunasisa labanye uthi Pawula usithuthile ungasinasengangena ngisinasisehlane uze sitokwathi usilenduthuto lasinikethe yona nathi bese sinasisa labanye sesithuthutha labanye lonke likholwa linalo lihlane bathi khona into leflatkwayisabazalwane ngayo ukuthi ubotaphela lihlane linemkhuba mkhokheli wekubonisa tintfo letingekho lihlane linemkhuba wekuvisa tintfo letingekho likhona labasehlane ngoba lokunye lokusehlane umuntu losehlane bese usola abantu lihlane linemkhuba wekubabhitha linemkhuba wekuthi umzalwane losehlane abebhitha aphinza asole nalabanye ukuthi ngilanje bakangisida bakangihloli abakentini umzalwane anizwayo ukuthi kumgcoba kumcaphela la usehlane because lokunye ingoma ithi lapha ehlane indzawo engamkholwa uNkulunkulu kulabaningi lihlane indzawo yekukhonona nokukhonona kuletha kufa. I want to say, Mashallah, since in the song we will experience what we call a wilderness experience. Since it's our banana, lihlane but itaphela babithaness, itaphela khonona, itaphela mamkholwa uNkulunkulu. Now sehlane mlalele uNkulunkulu ngobuye yathi indlela ehlane. Now sehlane mkholwa uNkulunkulu methembe. Ungavumeli Satan ngoba Satan bese uletha kusola abantu bese uwabhitha. Nase ubhitha ngese utawufa. Futhi nedingo lokutivalo nawo sehlane. Njoba ngisho Satan ukuba namaphimbo umfundisi ehlane. Bana balendikayo. Bani ujanjani lihlala wilderness iyakhulumisana ibonisa into letingekho bana kangithathi bani kunjani lihlala ubuchaphela lihlala libonisa into letingekho likhulumisa into letingasilo iqiniso kungaphuma sonke hayi mina ngilokuse nje kunje no lihlale futhi ubuchaphela liyava amaphoyisa kusube bhitha sikhonde nawe ubhitha lihlala. So, ngifuna nje kwenza lokho bathandeka ukuthi wonke umzalwane lihlale enyuvesi yaNkulunkulu ngasilungisa khona silungisela kuyokhonda labanye. Njengoba khuluma ngemisebenzi nje umzalwane ngeke siyosebenza singa inyuvesi yaNkulunkulu la sicecesha khona kufaka ehlane ehlane yonke into bayireality. Ehlane kuthethisa. Ehlane nje usesimeni lesi real. Njengoba ngafakaza nangomfowethu ukuthi babe bekagula bekulihlane uyafuka kukhona msebenzi lehlane kukhona mhlawumbe solufunza uNkulunkulu lokho nawe ungakaye ehlane ungeke umathi uNkulunkulu ukuthi uyakwathi kuletha imana ungeke umathi uNkulunkulu ukuthi uyakwathi ugcina impahla dingagugi neticathulo tito nawe ungakaye ehlane siba nema new experience mfundisi ehlane nasuke simfunze khona so let's have it ngifuna ukuthi ngiyafashana first about time in your wilderness. Ungafele ehlane lempilo. Ngoba lihlane awuhlala lihlane phakathi. Ehlane senza khona. Ehlane kuyapita kumethemba uNkulunkulu. Ehlane kuyapita kumkholwa uNkulunkulu. Ehlane kuyapita ngoba uyayazi indlela kumlandzela yena. Kuthi ngoba ngisomethemba njalo ngoba uyayazi indlela la iqhubeka ithi nguye losuholela ngesheya. Akekho ngisho bathandeka le mpilo yalamhlabeni ilihlane yonke. Yabona le mpilo yalamhlabeni ilihlane. Umuntu lokholwa.
asikho la sibithele khona siyenza le mpilo emhlabeni nawe uyathi silomunye lihlale lakhe nekufamily yakhe diyakutreka thina lo besemshadweni wakhe lo lihlale lakhe umsebenzi lo munye unakhathi emozweni lo munye lihlale wonke nje umuntu unalo lihlale le mpilo emhlabeni yonke ilihlale kumuntu lokholwa ibika kumethemba kuNkulunkulu ibika kumkholwa kuNkulunkulu ibika kugwema khona gwema babhitha ngoba solbantu amsona kuNkulunkulu seseko kodwa all you have to do umethemba kuNkulunkulu in your wilderness kusasa wena unathi sabantu ngoba uNkulunkulu ufuna wena ube umthombo wemanti kanti ungabi umthombo wemanti utabiyisehlala lokho nje lamanye namhla solo akufuni kwenza ngasikhanda kufakaza bazali ukuthi bazalwane wonke umuntu okholwa unayo i-wilderness experience sidawuye ehlala but ungafele ehlala indlela yokusebenza ehlane umlalela umkholwa umethemba nomsehlane futhi ehlane sekushito kunelihlobo silonkulunkulu lokho ufunze na ungakaye ehlane lobika kusuye ehlane utombona ukuthi kanti wendela ukuthi kude store kude nani supernatural provided and sustained in the wilderness ehlane usurvive kodwa usurvive kanjani usehlane ehlane uthi buta wena wendele kanjani kodwa wendekile ngoba lihlane ehlane sinaba nguye haleluya uNkulunkulu uyakhona ukusitaka ngalo best nasehla wawo sidla sinkwa sikunganathi tofu ungana bakery but kwele tinkwa tasesu bathi idla nama bayedla nampili tino tasesuli ngoba kusehlane nakudura so abavana ehlana banodla tino tasesuli tino tasesuli tidodlane asikelo tabela ngokungekho nakusehlane ngiliba wena uvase ngithojiwe phathana khapha khona kusehlane ngoba kusehlane ngokuthi Jesu ayehlane wasurvive abeholwa ngumoya ayehlane but wasurvive ngelibo wasithwa ngumoya ngoba kude noma ngabe Jesu ayehlane nami lokhuluma nawe sinalo lihlane lisiyawuya but bengokusho ukuthi ungafele lihlane lakho ungaba ukufuyela indoda ikufuyela indoda baba beyakutshela ukuthi yathanda ngoba labanye apostoli bayema ngesikhathi basalala abagoniwe njengetinhlala bayawendawela abagoniwe kanti ifuna lapho umkholo webona okunye umuntu uzikhuli masuri abahambi ngale wewe kwamfanele umuntu omzala umsipho ube wodwa nalapha ushiye lo mkholo wekugona athula kuwo umuntu ushiye lo mkholo uyatshela wena uze emkhokhele wena tshela makhola nje inkinga yamakhola amaningi akafi nakasesihlala afele phela nasefinathi amakhola akhilika afika la sekuhamba kahle vele sokukhonile sokushadile umnanzi azoyeka ukuthandaza ngemsika lekathi wena hasa ngene sengithole umsebenzi sengiyasebenza sokulike hey lale ngesikhathi uNkulunkulu akusisa yenyusa izinga ngoba sinabaphi grace uNkulunkulu nama-challenges akho abangaka le dolopho eyona uNkulunkulu angakupha umusa noma ngathi usekucathanyana nethi inkinga yakho othetha ubaqhaza asengifunze nenzaba sambeni nenzaba lapha bazalwane ngifuna ukukhuluma ngamoya kahle kahle kusuka le-Easter ngikhuluma ngongcwele so inzaba le ayifuni ukwenza nawe la enhliziyweni yakho inzaba yamoya ngoba bazalwane lokho entakukholwa libe likholwa moya amphinzi lokwento umzalwane nasemvukele Jesu abese sokuba ngumzalwane uphila njengemzalwane ngomoya lokwenta letinto tibe ireality lapha kulelikholwa umoya nalide lekholwa moya letinto tiba inganekwane letinto ngumoya lefike athi emkhokheni tibe zaba phiphatheke lenzaba kaJesu ngoba uyafakaza afakazelele isivumelwano
afakazele lethembiso umoya lovela khathibulise Jesu amgcwele lo Jesu abe kuyembamba nabe kuthe moya ngoba ngumoya lona Jesu amkhathibulise impilo enthethe amgcwele kunjalo babo haleluya leso sipho sikhuluma ngayo sithi nguye itholo nguye namuhla nguye naphakade ngumoya lomthethabo bebebhula ngoba vele umsebenzi wakhe kwembula Jesu amende simathi awusabonana sonke namoya wena umathi Jesu ngoba sikhuluma ngemaqiniso amoya ngamoya kulabana moya kuviwa ngaye futhi moya afurika abantu bamoya no haleluya yebo maqiniso amoya sikhuluma ngamoya kuviwa ngaye manje lelo langabe mina ngawusibabe likhola futhi ukusenziswa bese liyalethwa ebudlelwaneni naye moya sanibona nkosi wale into lesishaya kumanje kulomalanga kuleyo mzaba masawahlabe ngokuthi abantu bonke mabe mazi abantu bonke mabe mazi abantu bonke mabe mazi Jesu ngoba moya ulazibona kuloko emthini sasifundzisa namhla nivamile nisehlazweni angiyeke nemahlazweni vamile kodwa akhuluma nenza basekorinde nasikhuluma ngamoya abathandekayo besibili sahluko sekuqala verse 21 and 22 singakhuluma ngayo ayi-agent yokutalwa kabusha ngoba umuntu nafuza Titus 3 verse 5 lithi sidelwe kabusha ngaye moya ngoba ngumoya lositala kabusha haleluya nguye moya lofaka lempilo yasezulwini lapha kithi awusanibona basaba singakhuluma ngamoya lapho kutalwe kabusha kusondana moya futhi singakhuluma ngamoya kulaba ngakholwa ngoba kulaba ngakholwa malondwele kunendlela indawo abafundisi ba malondwele lashunyayelwa livi lalaba ngakholwa ubaletha endowethono tabo abatshele moya losiwena usoni iphenduka loholela abantu ekuphendukeni John 16 verse 8 lithi convict lo convicta lokuthi ufike abembulelo kunaso soni lesigcina kuphenduka abantu abaphenduka ngaphandle kosumoya abathose lekuphendukele ngoba nasekhuluma iBhayibheli sekukhuluma ngale tono tethethu lithi abantu abangakholwa bayaresist bayamala ngoba moya ukwejentle njengoba gentleman malozwe bamale umresista lo bese kukhulunywa ngekuthi thina siyamsabukisa basefeso 5 verse 30 lokho sekuhambelana nokuhlala kwakhe lakithi ngoba uze Jesu uthi awuhlala nani abe la ekhathini awukodwa sisekhona inkonzweni egameni lika Jesu uthi awuhlala nathi njengoba abantu walisidlo ngesuku lePentecost waphindza wahlala kumunye nakumunye ude kwemkhumbi ucwile emantini ube emantini nalamanti abe namkhunjini ulapha ukuze khathi wethu sathathe
sekubuhlungu. Bathi uphindze ngicanga ngibasole baqhube bathi hayi sekuthi njani ngibajele sonke ngathi siyabalele uthi idonsa lengasonke ngaze ndile abantu abadala ngathi basicaphatha manje. Basicaphatha ngibuye abantu abadala isonto silo umdlalo welona senze into. Abenze sizoba tshela msisikole. So sokuba ngifati munye sithethi naye sokuya 30 years. Sikona kuthi abantu abathi intombi futhi lesebavele bayabathi lezi bantu thina kunini abantu abantu lapha emhlabeni kodwa ngoba sinaye ngoba nguye lo sibamba awusakhona enkonzweni nguye lo sikhuphula nguye lo sisidako umoya kodwa mababethe umoya setawufa namhla sebakubambe lapha ngabantwana sasa soba abantwana la ayela nophela umnyaka le nto kodwa seyizini khona emhlabeni ngoba hayi ngo singakhuluma ngaye asitala kabusha futhi singakhuluma ngaye lalaba kakhulu abalethe ukukholeka futhi singakhuluma ngaye sethembiso sababe singakhuluma nangePentecost ukuthi iPentecost endali awunisakhona ngozweni manje ungcwele uSijesu dawumukela amandla kwakuzenza nasefikile ethukweni emandla ke ekusebenza ekuphila ekusebenza awusesekhona ngozweni ekuphila ekusebenza moya loyo haleluya haleluya athi First Corinthians 2:12-14 athi uyasikhanyisela nasifunza lelivi malo ngcwele utanele thoshi utanele malo ngcwele asalendele bemnandi ufunde John 3:16 ukuthi akhanyisa vete tintfo phela nguye moya wazalwane yowenda phethu ukuthi walenjani bafunzi haleluya kodwa basebale ngoba sayiko lento seyachaza imibhalo ngekholulelwa yaveta tintfo bangadathe lanze Old Testament yakhanza New Testament yaveta Jesu yachaza lokwakwenzeka yazi hayi abakazalwa kodwa lokho lekubona kwaprofeti Joel lento bathi nabayibuka basino lento sesiyata ikafunzi but yini lento lesentayo basebathola ukuthi no ukuthi ngoba lesibinzi lesi hayi bekana Jesu sekufike moya ngathi intolo umphikile ngeke semnabazabane singaphikisana letilimi kodwa singeke siphikisane ne-change the character ngophetho iPentecost singaphikisana sithi hayi kunotilimi ungakhuluma kodwa lesike siphike sibinzi lesasigcwele ngophetho lebasibambulele Jesu bathi ukuthi ubulewe bathi ukuthi nawo bakafa kodwa basukuma ngesibinzi bathi hayi madoda bazayilalelele lenzaba ikanjele lenzaba sekagcwele moya ngoba lawo lenzaba moya impilo leguqukile sibinzi sekushumayela sibinzi sekuma sekagcwele moya ke manje bazabona lenzaba nekufa bese semthandazweni malo ngcwele okay asifunde lebese bathandekayo ngokukhuluma nje alokubili lokula nkonzo yamanje okungumsebenzi wamoya bese siyakhululeka bazalwane bona umuntu unalo indzaba nje siyikhuluma abalanga manje ihletela enhlitweni yami ngifuze lembazali baseKorinte besibili nabavesi sengwakhothile nasenwevili sapheko siqala verse 21 na 22 haleluya incwadi yabaseKorinte yesibili sehluko sekuqala phase sihloko lesithi Pawula uguqula ihlelo lwelihambo lwakhe verse 21 nguNkulunkulu losiqinisako thine kanye nani kuKristu nguNkulunkulu futhi lowasigcoba 1 nguNkulunkulu losiqinisako amen 2 nguNkulunkulu lowasigcoba lokusigcoba usebenza kithi amen usho lo Pawula laba bamsola bathi akasiyo umpostoli kahle bakhona bazana inkonzweni akasuyelini umpostoli abathu bayamsola bathi netimali bamphathisa yona adekathambisi kahle bayamsola bathi defender la Pawula lencwadi yabaseKorinte lencwadi yokuthi defender yena nenkonzo yakhe uthi ngo athi kuyo luphawu lobupostoli bami ngini ngoba ngibofakazi nencwadi uthi incwadi bengithole kuphi kubhathi incwadi yami ukuthi ngibetiwe uNkulunkulu umgcobile ngini nokuba khona kwencwadi yami nami sibengithi incwadi ninayo incwadi ngini ngoba nine nikhona lolubito lolugcobo lokuthunywa kwami kusho ukuthi vele kukhona ngoba nine nikhona kube bengakabitho ngaba nikho amen
bavuyela bazali bavuyela lapha kamneke yakhuluma lewe bavuyela lapha kusasa wasishela manje sifike samngini ngoba khona kwelo lapha kwedlameni sifike salelo bito kuze lo baba lo wambitha uNkulunkulu wamgcoba lo kumgcoba kwakhe usebenze ngaye wakanganile uze lo Paula lethi defender lapha basinokwe wabulugwala wabaleka uyaphendula uze lo Paula akuphizele baba lapha sithoshumela kanye bese siyayivala lenkonzo uNkulunkulu losiqinisako uze uNkulunkulu thina losiqinisako kanye naso siqinisa silapha Kristu yelapho lesilungu lithi but it is God who confirms and makes us steadfast and establish us in joint fellowship with you in Christ. uNkulunkulu losikonfirmako uNkulunkulu losimisako uNkulunkulu losiestablishako sime naJesu sesisiqa haleluya uNkulunkulu futhi nguye lo uNkulunkulu esiconsecrated usehlukanisile wasigcoba enduring us with the gifts of the Holy Spirit asebenza kithi ngoba lokusigcoba kuphinda asebenze lapha nguye losimisako nguye losebenza kithi haleluya wasibeka luphawu lwakhe futhi wasipha moya wakhe ezinhlitweni zethu wasibeka luphawu wasipha namoya wakhe ezinhlitweni zethu losibambiso saloko lokudala amen asicela lapho bathandekayo John 14 verse 17 John 14 verse 17 Matthew Johannes ehluko 14 verse la 17 phasa sihlobo sethembiso lesingumoya longcwele yebo yena umoya weqiniso livele lingeke limemukele ngobe lingamboni futhi lingamazi kodwa nina niyamazi ngobe uhlala nani futhi uyawuhlala nini haleluya futhi utawuhlala lapha kini amen uhlala nani utawuhlala lapha kini he indwells us uhlala kithi siyabonga manje lo yenzanga wakhotha mafesi bathandeka na 16-17 yabo uhlala kithi niyazi bazali ukuthi imfombi lijana imfombi bayasomana ngithi bene njani basomana baganana bese bayathathana ngithi lokuthi uhlala kithi kuyiproof yeluthando loNkulunkulu ngoba sayita usuku imfombi bathathe nje uma naye esuka kaHulube uhlala kaMalangwane elibongo lenkulu yasuka iproof yeluthando lokuthi uhlala kithi haleluya isishela ukuthi God loves you uNkulunkulu uyasithanda ngomoya wakhe sokuyohlala nathi ezohlala nathi phakathi lokindwela uyiprove uthando lwakhe number 2 lokuhlala kwakhe nathi kusikhuthaza thina ukuthi sibe ngama-good host ngoba basefeso 5 verse 10 ungamfunza bese uthi ningamdzabukisi ngoba lokuthi nasesihleti naye selahlethi kithi sesiyamdzabukisa ngekungamlaleli bahamba nabazali ngemagama ngemicabango ngezinto lesithetako lesinye isikhathi singapheli impilo nemhloniphako simdzabukise simende eve buhlungu ngobe umuntu malongcwele sisekhona ngozwele siyamdzabukisa nekungabi munye ebandleni siyamdzabukisa nesikhathi sisiphathamisa ngoba umoya wekuthula thula nebunye nasiphathamisa thula nebunye uyadzabuka nawufunza lamavesi akazi lokhu esimdzabukisa ngako i-anger ne-bitterness lokuba bitter phakathi nomzalwane ngoba umuntu lo-bitter against yena usuke safile nakuwe ngalentelanga Absalomi badlula thathwabo umnakabo Amnoni wakulenyini uzobabinza wathi mvusho ligama but ukubinza wakhe bekangabinzi bekabhitha athi wafuna ithuba ukuthi ngalithola njani ithuba lokumbulala ngoba umuntu lokubhitha against imoya so ufile vele lakuwe le-bitterness iyafana nokumbulala nomoya ukuthi wafuna ithuba lethi ngambulala njani so siyamdzabukisa malongcwele ngesikhathi singagcini ukuthula nebunye ebandleni ngesikhathi singakhulumi iqiniso lomunye kolomunye sisekhona nkonzweni ngesikhathi singethi njani bazalwane khuluma iqiniso lomunye nakulomunye ngethando amen
nasintshontsha lo munye ngikho wasefesi 4 verse 12 uthi ngeke kodwa lo hamba usebenza kuzatoba nawo latamnikela ngakho nasintshontsha uyatsabuka awusesekhona konzweni awu bakhona nasikhathi sikhuluma nakabi simele vebuhlungu ngatsabuka ngajabuka ngoba usefuza bakho ngeke lokwesibili ukuhlala ngithi indwells us phones about basefesi 5 verse 30 uhlala kithi sineke lokho kuyiproof yemsando kaNkulunkulu 2 usikhumbuza ukuthi sine asingalenzi imanda lowafika Jesu kodwa manda ngoba busy kodwa asibe ngama-good host sihlale naye kahle simphathe kahle singamsabukisi moya longcwele Ncwadi yase-Efesu chapter 5 iverse laka 30 yeah ngobe singemalunga emtimba wakhe verse 30 I was in 4 say 5 in 4 verse 30 Basefesu 4 verse 30 ningamsabukisi moya longcwele waNkulunkulu lena bekwa luphawu ngaye kuthi manje kube bilanga lekuhlenga ngoluphawu ngaye kuthi manje kube bilanga lekuhlenga singamsabukisi asibeke amahosi nakahle amoya haleluya sihlale naye kamnanzi nakathi lezwe nakathi mansini nakathi bithi awusesekhona kozweni sibeke ama-good host amoya singamsabukisi angahlali nathi kabuhlungu ngisiteketolo tela bangakholwa bayamala thina siyamsabukisa letinye tono tethu thina bakholwako First Thessalonians chapter 5 verse 21 uthi ningamcimi umcima nokumcima ke uhambelana nenkonzo ngesikhathi akunika ingoma asithandaza uqime ngathi into lokho ungakwela uyamqima sasemanje ndodanjani mani asimalo ntoni thandaza sila uthini wena uyamhlaba pheka inkukhu yamcima phela hayi nani ngeke kulunga hayi dawulunga lenye la hayi namhlanje simuntu awuseseviki ngoba uyahambi nalozindle ledawo abathi hey namhla asewunayo lo mngane wakho loya ngoba hayi nani ngiyamkhanuka wona sizathu mona namhla sewunayi lo mngane wakho loya namhla ungangeni la hayi ungangeni namhla sibinze sokhuluma kakhulu sokukhuluma naye zabana asawubinze kakhulu ngifuna ungekanaphi lo ngifuna umtsheleze kabhoko ngifuna umlungise asimo hey qima moya binzi ngoba ngifuna ukunana nemlungu lona ngifuna umlungise sizakhona kozwela isiBhayibheli kwesibili sibekwe liphawu ngaye senziwe njani bathandekayo lolu phawu lusho ukuthi lufakazela ukuthi lesinziso yethu ukuthi lesinziso yethu iliqiniso lolu phawu bona lencwadi iba neluphawu la yapha enkosini ine-emblem lapha lesinziso yethu ke malonke lufakaza lesinziso yethu vele igenuine haleluya futhi lolu phawu lokuthi sibakhe ake usize makhelana ukuthi sibakhe sinemninati ngoba lethi imbuti tethu lethi inkomo tethu nakuthi luphawu nathi sinalo luphawu lokuthi sibababe sibakhe babe sineluphawu ukuthi sinemninati wethu lukhona luphawu lesinalo ungasenzelela usikwe but sinesinalo luphawu bathandela luphawu lwabantu luzibaye bankulunkulu la lolu phawu kunye lukhuluma ngekuvikeleka kwethu ngoba nawufunza Daniel 6 verse 17 ngifundzele ma kuthiwa laba naMathewu 26 kuthiwa base babeka luphawu lapha ethuneni kaJesu lolu phawu lalithi lesijumbu saJesu semagoma lelithe labalibeka ithiwa zesili ithi lesili lokula ungeke wakuthinza kwethu lolu phawu lolu mfuzele bathandekayo baloku uyasivikela lesikhathi lokukhokhela lesijumbu saJesu basi bangasifaka basi bathatha imbuzambuza elitshe yabona indodza yathi imbuzambuza lebuzambuza bekuyisini lethi lembuzambuza lona usathimba kumaRoma nansi kunembuzambuza shemasu kunembo lesethu kwethu Daniel chapter
chapter 6 verse 17. Walethwa litshe labekwa emnyango walomgodi wemabhubesi. Inkosi yalivalisisa ngekubeka luphawu ngendandatho yayo. Luvalisisa ngekubeka luphawu ngendandatho. Ake nichazeke leyo ndandatho. Le ndandatho ayimasile njengoba indozana elahle unayibuya lo babone wakhipha indandatho. Wayifaka le ndandatho ithi i-authority lapha yikulibunya nami sengilenika nami. Inkosi lokubeka le ndandatho i-authority lolu phawu loluthandekayo phinde lukhulume ukuthi sasinikwe amandla abo. Haleluya. Sasinikwe amandla akhe wethu. Akuzona imfowethu uvele wamthandazela babe ngoba sasinikwe sonke lamandla akhe wethu. Wakhe bakhona lokwenteka ngoba sasiniketiwe indandatho yababe. Hallelujah. Keep more. Amen. Wasifaka. Hallelujah. Authority yakhe. Ngibhebhe lithi wabanike amandla neligunya wathi ngiyawukhipha emadimoni nephilise. So sinikethe ukuthi le ndandatho ekhuluma ngeligunya authority yababe. Amen. Sinikwe ligunya lababe. Ebazalwane. Noma ngabe ufunde esikolweni bantwana bavuka manje uwathi ngineligunya lababe. Lelo ngeke ingibelele futhi mina ngingasho ukuthi in the name of Jesus. Noma mina 5 years kodwa nami ngegama lika Jesu ngoba nginikethe indandatho yababe. Mina ligunya lababe awusesekhona inkonzo yezalwane. Nginikethe amandla ababe. Amen. Hallelujah. Praise God. Usivikela lophawu. Sibanga identification. Ngingasho ngathi la unethi ilwane nokuthi igcila bethathiwa bethi bekwaliphawu. Amen. Manje ngicela uyosigudula abazalwane. Manje ngicela uyofaka idesire lakithi ekuthandaza sisekhona kozwele. Yebazalwane ake ngigcina ngana lokukhulu la. Ukhulu ke lo. Baba Masilela uyathi ukuthi ngidiscover into. Umuntu angagcwala moya uyahlupha. Nesifana moya uyahlupha. Ngoba moya ngemandla kusebenza. Moya lo ngcwele nguye lo bese wena akasabambeki. Nomuntu kuthiwa lesofeni umntwana ngabana moya akaphushwa nguye lo ufuna ukusebenza kuthiwa ngoku umntwana ngabana moya uyahlupha nguye ugcwale moya ungasethi kwagcwala moya ufuna ukusebenza sebathatha ukukhutha hayi mani sojaga mani kodwa lo muntu ogcwele moya kusuka yena kwentwana leso uheshwa ngene isofeni ngena agcwale moya uhlale. Hallelujah. Kwagcwala moya nje ukhanuka kusebenza kusetshenzwa ngakubo. Awusesekhona kozwele. Sisekhona kozwele. Futhi moya wena yenza bayiphawu umfundi Genesis 41 verse 41 na 42 phawu. Moya nguye lo Bible lithi uthela luthando lathi enhlitiyweni. Ungeke ube namoya ungakwenye abazalwane. Sisekhona kozwele. Kwagcwala moya lokuya sitabona ngakho uyabathanza abazalwane abakhanya uyabona lento yakho nje yona 6 months esompena ukuthi singamoya wena unamoya ujula kukhanya bakujula ukhanya labayo nguwe lokho abazalwane ngoba lento lela kuwe nayo Elizabeth yasina ivele kumele yathuma lento uyabakhanya ubona umadlalela TV kuba sayikhona kwanene ufuna ngekozwe unalento lela ngakhathi kwakho.